Chibay levek ule ama sain Tualchhung news ilongai thama sale donila tun thotan ni khan Aizol City Local Council Association te chuan executive meeting poimo tak annaya he meeting hi lalung mona vice president chuan akai hroya PK Vanal Buki vice chairman mission vengthang local council in pathian hena meeting ahlan bokani he meeting a hen local council member tun tram chunga boral ta te sun na hun man ania tong trai na hun hi upa lalmuan oma Silo vice chairman Bethlehem vengthang local council in anei bok ani meeting a hian anlo ti thin angin member boral an omin ralna sumle citation in pek baka thana pangpar in pek thin po chu chunjam zel ni se chuti rual chuan citation le pangpar leina hi chengsang hnia in khung ni se tin anrela tuntram chung hian member boral hi mi sompali zet an nei to ani meeting a anthurel dangte local council din ten quotation fel tak mangin bolhlo pei motor man theu ni se bolhlo pei motor oxona khultu te AMC in remna alo siam pui to chu agreement period atop to nin an ria alo top to ani chuan AMC hian thu chua mumal tak nei se anti ani hei hian vengtin local council PPP mod committee ten motor an man na tur konga kongro asule dona atul takzet ni in kan ria anti ani panhina chuan bolhlo pei motor man ennon ani don chuan local council te nen soi ho ngai ni se antia 14% contribution nei tu an ni angin hei hi an telowarel felchia an ruat lo ani pathumna sarkarin Christmas le kum thar wok veta hal pole hal moi khabur an tumchu kan thei chin china thei to pa lo troi om ni se ti in an rel bok ani an meeting na a thingpui le a me hi mayorin atum saka achunga lom thu an soibok ani thotan ni vek hian leiman le zoram sia revenue department atangin anron khona local council ten atulangin anlo boipui ani mipui point all samzokin sia hi an pethaya sia pe khun hi local council ten thoktu te anlongen angin ni ni le chomha chung mipui te tan pek thei turin an buatsaih sak ani sia peturakal te hi an tanhem thei em awangin ahun po hi po sei an dilani tin net achaklo awang hian duanga pek zung zung thei ani lova hemi awang hian mipui ten har satna an to pha a local council ten poi an ti hle a vengchung mipui te hriat thiamna an dil ngal bok ani nisum hile pakhat inrin ni zan khan kan veng tlangwal fel takmei Dr. Laldin lian sailo pulal mangai sailo fapa chu athian pa Dr. Rin heta misual kuturin an soisa a an soisa lummei dona ria in achan na lama an lo khoitel ve a amit kauru akhi hiala ataksa silong khopin an lo soisa ani ti Zemabawk North Local Council ten an hriatin an ngai thu tak lea poi an tin an thin arim tak zet ani an hriat zan hian meeting ko ngal ni in police station Bongkon police station an pan phei ngala thil khen dan chiang zok te zotin ana theng bera thil ti sual tu de chunga action la turin le ana theng bera thil ti sual tu de chunga action la turin antia bela an chu angal mai an hriat thiam lo thu te an votlen ani tin heng poi khoi tu ten ataka semna an mu theinan ma chak theng bera la turin an wangena Zemabawk North branch oime point an member fel le nun je zoi tak tirol solpo nei ho lo an lo chuan le an oime point an tangkai pui hetianga mi gut atur hi an lung oil vin an thin arim hle a he thu an hriat lai hian PR siam ngalin poi khoi tu te chu man chua a nataka semna peturin thunei tu te an phut tlatani tin local council chon hemi thu a hian join NGO ko khom ngalin join in PR an siam ngala Sarkar lamin danang takam hala asem na pek an phuta sarkara an thil phut le be sei te ti hlotlin ani lo chuan atul anga malak chunjam zel an tumthu an soibok ani tunkar ni laini khan Zemabawk North clinic a thokte chuan government Zemabawk primary school wana malaria le dengue chungchang inzirtirna hun an manga dengue chungchanga zirlai te hena inzirtirna awareness campaign an neya clinic lam atang hian health worker ten hun an manga primary school wana thokte le zirlai te le nu le pa te chuan hlok thlak an tin an ngai lu le ani hetianga no pangte hrisel na ngai pei mo a an hun hlu tak senga an loron pan chil thei hi thoktu te chuan lomom an ti tak zet ani Zemabawk North Local Council chuan Zemabawk North Tualchhunga kongsira lir thei da te le bungrua an lot thin abikin sumdong te midang tana har satna siam lo zonga mani mun ma ti fel fai zung zung tur le kongpuya bungrua te da lo turin min hriat tir ani mani compound chung in le avel te mitin vong faya bolhlo le nim tote ti fai turin chung tin te Zemabawk North Local Council chuan min ngen bok ani
tukin zing khan kanveng AAY le PHH thanna chungchanga local council le selection committee ai oten bial to MLA an hua bial to MLA chuan supply minister phone ngalin anin an khan ang kha ron thelut photse department a ata tulin an lo enfi don ni in thu asoi minglis omsa thoruk chunga bu file lo te chu delete an ngai mail ni in asoya minglis omsa thoruk chunga bu file lo te chu delete ngal an ni mela chumi ma chuan siam rem ani tur thu alo hril bok ani AAY le PHH thanchung changa hian sarkarin ala theichin le la turte aron siam tha in mipui tana dil hun aron honga dil thar an tamtak MC awang le sarkar lampo an boi chhona sattak em awangin vengtina lo boi pui turin an kuta aron da leta niberin alanga tin central waime lampoin branch tina an shet pui lo thu information an pechuak veka waime lampo hi anin rol talo ani kha Zemabawk North selection committee poin deal om le da ngai tlak an thanem em awang le kuata omsa pun chho si lo awang hian bial to MLA hne na an thlenta ni in thu kan donga bial to MLA lampoin list an nei ang ron the lut phot turin alo ti ni committee ayo kalte poin lom anti hle tunkar chhokhan Zemabawk North branch oime chuan zanlama no pangle tleirol zanwa kwal thin le lengkhom thin te vaya hun man thin ania heng tleirol leng chuak te hi thu thatak tak te shril a inzir tir na hun an man pi zel ni in thu kan dong tunkar chhokhan kuang don natlang oime ina nei ania kuang engemaw zat siam pum man ni in natlanga thok chuak te chunga branch oime te chuan lom thu an soi ani kaushan sang pathian ni program kan rit theichin han puang le donila Zemabawk North Presbyterian kaushan karma sakhan Zemabawk North Pastor Bial Masihi Sangati Crusade nei ania kaushan pon lama program tamzok te lok takamhan ani nuwa pathian ni zan khan kaushan biak ina atopun khar ania he crusade a hian ring tharmi engemaw zatin baptisma an changbok ani karkalta chungkhan mimal in lama bairol in khom hun man ni in khom an thanem theilea zirtop zan khan mimal ina hun an man thin chu akharna bial sangin hun limam tak an manga bial then khata chon bial tu upa ten in khom kalte hena present lutak mai an pe in an hlim tlang hle ni in thu gandong pathian ni in khom program chama tran hun jingdar somle achan ve anianga tran tu pu ke lalbuanga chonhin khom a hen nu le pa ten ni man ani anga tran tu a pi zuiliani thupui sei tu upa ar wanal du a thupui min hring tu tele min enkol tu teleka kan ti tur zaipol senior department le inter sacrament zaipol a ombokang zanin khom tran huni dar saria tan ani anga Christian chung ko ni man ani anga chung ko thu theu turin ko san chuan mipui te min ngen ani thupui Christian chung ko mo phurna khotlanga zaipol ko san zaipol a ombokang filveng ko san pathian ni chomha in khom hroi tu reverend sika phuliana tan tu pilal lom omi zirlai som thum pangana Jerusalem ro pui fakna ti zir ani ang chonhin khoma hian nu le patini man ani anga hroi tua reverend sika phuliana thupui mishing tu le min enkol tu laka kan ti tur soitu upa lalrin enga zaipol tleirol chonhin khom zaipol ngai thak ani ang pathian ni chanin khom hroi tu upa arl mon puya Christian chung ko ni pual hun man ani anga thupui Christian chung ko mo phurna khotlanga ti zir ani ang thupui soitu upa biak chungdunga khalthang kaushan pawalai pol zaipol a ombokang baptist kaushan Zemabawk pathian ni chomha in khom hroi tu rongbol tu si robula thu soitu upa ji khansuta Sunday school ma ni pol thawa zirtir tu ten class lak tur ani ang tlaidar nga lechan ve ABC in khom pui pual chongai tong trai nei tur ani ang zanin khom ma hroi tu upa ji khansuta thu soitu upa lalmon sang an hamte tunkar kalta ni laini zana tangin tun pathian ni zan theng khan crusade bill tu pastor reverend silal rem moya speaker mangin hun thatak man ani a crusade chunzom ni pa formin upa bill ranga in pol ho na program siamin hun manzui ani a hlok thak antile tun pathian ni kalta khan bill huwa baptisma le intermediate mid chonua resource person upa George zoram le na hawin BCM Zemabawk nei ni in hlungtaka hun man ani EFCI Kaushan Zemabawk Christian Meichepol Group Conference Program Inrin Nizanin Khom Chairman P. Lalrin Chani Conference Hongtu Upa HB Rohmingliana Group Tin Report Group Secretary Atangin Ngai Thakani Anga Thu Manga in Elna Nei Aniang Pathian Ni Chomha in Khom Chairman P. Lalmachuani Tholom Conference Fund Pual Kon Aniang Tantu P. Lalthang Nemi
competition lawrkhawm le solo manga inti siak ani ang thuril tu pi lal rem kimi mar pathian ni chonhuin khawm fellowship program host pi lalzai pui le pb lalhim pui te ani ang hun ser mang tu tol upa laltan sung special item hi group tina tanga beisai anni pathian ni zan in khawm hroi tua pi lal ring zawi tholom local ramthar fan pual ani ang Trantu pitlang moikim zaipol KTP zaipol an zayang report secretary KNP Loman Semna finance department KNP vote of thank pisang lorkim chairperson KNP thuril tu pi ronei kimi meichepol hi group palia inthanin group mingchu Ruthi Mary Hana Esthari tite annia he group atang hian inri nizan atangin Sunday zan thengkhan group conference a hun man ani ang group conference sunga hlathu in elnale ending na thok turin musical department te ruat anni UPC North East India Zemabawk North pathian ni chomha in khom hroi tu upa ke vanal ringa tantu sister Melody Sunday school zirlai somthum palina thuthil tu le hlatlan khom te mangai na hlim om ti zir ani ang zirtir tu Samuel lal din puya chanhu in khom hroi tu tol upa mingthan tluanga tantu sister tlang thiang hlimi thuthil tu Simon chongchuana zanin khom hroi tu tol upa mingthan tluanga thuthil tu lalrin moi khiangte bairual program man mek ni ko ran chung ko in sang sanga man ni in bairual kharna hi Monday zana biakina man tur ani ni somni panga thakwa sang ni somni pali ni lai ni khan missionary day khovel pumpui UPC din champha ani a ko ran pa in ursun takin he hun hi man ani tin bial mission department khompui Falkland Kaushana man mek ani UPC North East din tharveng preaching station pathian ni chomha in khom hroi tu brother lal ngai thanga tantu jaki lal mangaya zirtir tu liana pathian ni chonhi in khom hroi tu PS thanga tantu lalram hluni thusoi tu lalbiak tika pathian ni zan in khom hroi tu PS thanga pathian ni zan in khom thusoi tu upa ke thanchung nunga preaching station a hian tunkar chokhan crusade nei ni in kauran hoten hlok thlak anti hle Isu Krista kauran Zemabawk North dinthar chomhain khom hroi tu upa lalian soma tantu pi remmoi zirlai somthum pathumna Benjamin tan Judan adil upa vanal hlunin mun khata azirtir don ani pathian ni chonu in khom hroi tu tol upa lalbiak ni i tantu Andrea lalrin sanga zanlam program om lawang United Pentecostal Church of Mizoram Zemabawk North Kausan pathian ni chomha in khom chairman upa laltan moya Sunday school superintendent ani anga tantu unaw nu lal siam thari zirtir tu tol upa lalbiak dika zirlai zirtur zirlai somthum palihna pathian ni chonu in khom chairman upa laltan moya tantu unaw nu lalpian pui thuril tu unaw nu lal thakimi pathian ni zanin khom chairman a upa laltan moya thuril tu tirkau lalram chuanga UPC Mizoram din thar Kausan chomha in khom hroi tu upa lal hroi tlonga tantu lal thar moya zirlai somthum pakhatna zirho ani anga chonhu in khom tantu lianguri thusil tu zar zoli ani pathian ni zan in khom thusil tu upa lal hroi tlonga khati zong kha Tualchhung Chanchinthar sang le pathian ni program kan han puan thei te chu ani